Verovali ili ne, postoji preko 40 Batman filmova i skoro sve sam ih pogledao. Kao i skoro svaki superheroj, Batman nastaje kao ideja u stripu. 1939. pojavljuje se u 27. izdanju detektiva komiksa. Njegov lik se prikazuje kao tajanstveni detektiv, što naravno nije baš blizu opisa kakav danas zamišljamo. Nećeš te za jaja ako mi ne kažeš da je mleko. Dajte mi jede suvu plazmu 3 jutra za redom. Jebem li ti krv gaziranu da je mleko? Naime, ogroman uspjeh dovodi da već sljedeće godine dobije svoj sopstveni strip u kome dobija karakteristike naslova kakvog znamo. Svog pomoćnika Robina, zlikovce kao što je Joker i Penguin, Batcave, Batmobile i druge gadžete. Sad ovo je malo komplikovanije. Prva adaptacija Batmana pojavila je se 1966. godine u istoimenom filmu koji je snimljen na vrhuncu popularnosti istoimene emisije u kojoj je voditelj bio Batman. Da budem iskren, nisam ni pokušao da nađem tu emisiju, ali evo neki primjer kako sam ja to zamislio. Iz krajine ja sam Bora, za žene sam noćna mora. Hajde da idemo sa time da je film izašao 1966. Ulogu Batmana tumačio je Adam West, što ga čini i prvim Batmanom. Radnja prvog filma bila je krajnje jednostavna. Joker, Penguin, Riddler i Catwoman se udružuju i žele da hipnotišu čitav Gotham City da radi za njih. Batman i Robin uskaču i sprečavaju ih. Apsolut cinema. Prikaz filma nije imao tu tamnu stranu koju danas znamo. Sadrži je malo i humora, dosta šanenih kostima koji su prosto legendarni. I'm Batman. Između 1966. i 1989. se jesu dešavale još neke adaptacije, ali uglavnom nije bilo ništa posebno ili drugačije. 1989. reditelj Tim Burton je Batmana prikazao na malo drugačiji način. Njegov film bio je više mračniji i psihološki dublji nego ostali. Michael Keaton glumi tragičnog heroja koji se bori sa vlastitim demonima i traumama iz prošlosti. Baš taj film često smatra jednim od najboljih adaptacija Batmana. Film dobija nastavak 1992. Batman Returns, u kome priča malo dublje zalazi u detalje Batmana. Do 2005. godine dešavale su se razne crtane adaptacije koje su pratile mračan stil prikaza lika. Christopher Nolan kreće svoju trilogiju koja obuhvata sljedeće filmove: Batman Begins, Batman The Dark Knight i The Dark Knight Rises. On primjenjuje još veći deo kompleksnih i mračnijih tema. Christian Bale glumi Batmana ovaj put, ali Heath Ledger je definitivno uperio sva svetla u sebe tumačenjem uloge Jokera. Dobio je nagradu za najboljeg negativca, najbolju sporednu ulogu i mnoge druge. Najviše je zaslužen za skoro sve nagrade filma, imali su 164 nominacije i 164 pobjede. Da napomenem samo da je lik bukvalno žrtvovao život za tu ulogu, previše se psihički upropastio i preminuo pre svoje prve dodjele Oscara. U svakom slučaju, priči čak i na završenoj trilogiji nije kraj. 2016. godine DC pokušava da ubaci Batmana u svoj veliki univerzum i izbacuje film Batman vs Superman. A pitam se samo odakle im ideja. Nas dvojica u duetu, ljubimo po celom svetu. Drugari smo i boemi, za žene smo supermeni. Film dobija dosta negativnih kritika zbog toga što sukob Batmana i Supermana nije dovoljno obrazložen. Previše ozbiljan pristup, nedovoljno humora i previše mračan ton. Meni i dalje ne deluje toliko loše. A da, i novi Batman, opet. Ovdje ću malo da skrenem sa teme. Lego filmovi i igrice su uvek tu da neku već dobro poznatu priču prikažu na malo smešniji način. Čak i kod Batmana tu nema nikakvih izuzetaka. 2017. godine je izašao Lego Batman film i prosto ću samo reći da je ovo jednostavno perfektno. I nakon svega toga 2022. godine izlazi film The Batman, koji vraća ulogu crnog viteza u priču gdje više pokazuje svoju detektivsku stranu koja je bila na samom početku svega. Jedina kritika koju imam za ovaj film jeste zašto je ovoliko dramatično.
Kao što sam ranije rekao, Batman ima još mnogo adaptacija koje nisam spomenuo, kao što je cijela kolekcija igrica, koje bih radije sve da pređem pa tek onda nešto kažem i o njima. Uglavnom, glasine kažu da se čeka nastavak novog filma Batmana 2026. godine, valjda ću doživjeti. Tako da, to bi bilo to, nadam se da ste uživali u videu, ostavite like, posjetite Discord server, Patreon ako želite novčano podržite kanal, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Do tada, čaos!